Salbag kayo akabalay ikaw. No personal na gamit. Sa iyo bibiyangan. Dito'y lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawan mo dyan. Nagipanan niyaw. Ketno at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras tayo amin gagayem. Shout out kada kay amin ang listeners, commenters, sharers, subscribers kan amin as supporters ti drama tayo nga unay daytan kaka ken anaraar tinamdama. Sapay kuma tagtultuloy tinkay panang taraway. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan ana pauluan. Reklamador amaragkid daw. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Bakay. Gimatang kay ti Ricardo ti pansit. Ngam di ka mat gimatang iti kalamansay. Sayang laeng lakay. Ngam isaw ti may sa amang paimas kan mangikat iti suyat ni namantika. Sayang nga raud. Apay sayang kat masapul may. Inak lamang ibagaan kin ni Nana Paseng. Anya, kat milaklako na tibukat ti kalamansida. Bayadam tapno awan makunada. Ay na, day talaki din ba inti abukol ti kalamansi tinakbay bayadan. Nagpuskol ti bunga ti kalamansida. Kan agkakaruba tayo ma, di naklakot padawatanan. Among bakit, negosyo na dayta. Ay nalakay siyak ti makaamaw, inak dumawat. Unay daytan bakit? Imbag tada ka dito'y paraangan nyo na napaseng. Apalyo na, agate bagam. Mangibaga ako may ti uray basit la abunga ti kalamansiyo. Uray basit laang. Ay mga alakan ti lima bukal, talako nga minday ta. Unay mo talim lima bukalan? Basit laang mo day tabain ti apiraso adawatak. Tanay, nakapuspuskal ti bunga ti kalamansiyaw. Basit ko namat. Ay mabilang, taya lang ka. Ay siya kun ati agpuraos. Asya ka, tapno mabilang ka. Napangagpaiso ni tayan ti kalamansida. Adda imimot da ito'y abakat. Naunag siguro ti tul-tul na. Na. Binibiit na magtinangala. Dadaw. Linip akulatan ti sanga ngayon ti bunga. Na, sagay samot ti bunga na ito'y linip akmo nana. Ay ado na isa, uray bilangam. Kin si piraso mat. Ay ado na isa, libre lang around. O naidaytan kaka. Imot daya bakat. Imot ko nang pala ang kat inikan na kalangaruday. Agyaman ka kitli imbes nga agreklamo ka. Alangan mo't nga may ngikan na kahit isang asakaw. Unay daytan kaka. Reklamador ka mo't nagkilkil daw iti pabor. Amom lakay, no siyak tadakas di kapuskol ti kalamansina. Ay, tauma da dumawat kanyak. Day talaki, day. Bakit? Business is business. Di mo kami napadas tinagnegosyo kay. Ay nalakay ko nakmanan, di mo ikalintigaan. Tati imot, kat talaga nga imot. Uray kidisam, ti kikiddisan na.
Ay, unay daytan kaka. Makaumamot day ta solo papayalatan ngay lalaok iti manok. Ay, nabakay. Ado, tisan nga glamlamot dito, lubaong. Nakakasgasat ka. Mabmabsog ka pailag. So, di ka man kundi reklamo. Makasidsidaak nga rod mo't iti marunggay. Nagadotimulan ni anay. Ingka man mangibaga. Ay, sanak nga dadawat bakit? Mabainak la ama pa nagdawat-dawat dita. Siyak lang nga rodan ti mapan. Marunggay laang. Kabain mo pa'y ama pandawatan. Unay daytan bakit? Lamutom lang nga rodan. Kabain mo pa'y. Na. Sana daw dawatan ti lamutay. Tanya nga rod ngay. Itrabahuan Itrabaho aki day ta marunggayan. Natural Itrabahuam talaga. Ta imulam kan sibuga makanayaon. Taripatuam tapno agbyag kat ada pangalan iti sidaam kasyay. Unay daytan kaka. Tatang, kita ni nana nga sumusungad. Nakaigam iti marunggay. Kan kasta unay ti mirugrug na. Amumata inayaon. Reklamador. Sana mapna kita nyaman akidawin na. Mas da awak kininanang. Isut agkid daw, isupay tagreklamo. Nasisingpet kit di adang iti pagkidkidawan na. Nusak na ti pagkidawan ti kas kaninanang mo areklamador ka. May basnot ko kenkuana ti kidawan na no kundi reklamaw. Unay daytan kaka. Adalitan ni nanang mo. Masiluan ti subsub na. Apay nga ta. Pa? Ay, unay daytan kaka. Nagpipintas ma, ti bulong ti marong kaya dinawat mo bakay. Nadakkel ti bulong na. Nagbasit intod ni anay. Kunamula na sinon. Nay, agkontra ti ibagbagam. Kunam ngay ni kan na kanyaan kalpasan na ibaga makasla asinaw. Unay daytan kaka. Kasanaw, dinalaka na yunanan. Pampanayunak la iti limapay akasipak. Dumayamudom ki din ng madayaw. Basi-basik la kumaytay ka. Anya? Sabali kamot bakit? Si katiagkid daw, si kapay tagreklamaw. Inikanda ka, ngam kayat mo pala basi-basan tinangtay. Ay, nakaskas daaw kamay, bakit? Makapasurun nga raw dagita atat tao. Kit-kita man nagpuskol ti bulong ti marunggay da, iyimot da. No imot da, sanda ka kuman nga inikan. Lalambos kamay. Panagimot da jay lakay. Manumo latamang sipak iti limapay nginayon na. Dinalakot kayatan. Bakit? Di kasayaatan kat saan kanto na mapanagdawat. Tapno awan pakabasbasulan ti pada mataaw. Ay, unay na itang kaka. Kaanakan matay. Awan ka dita ramidom ita. Awan nanti. Apay ka di? Di la mabalin barok, dalusam ti tuktuk ti balay may. Ha? Nagpuskaw ti bulong ti mangga na ornong dita. No saan ama ikat, isuntun ati paglatyan ti yero may. Ay, wala antay. Diya mo makauli dita, ta siyakla kuman ti mangdalaws. Manangdan kayo na. Sika kumangarudan barok. Siyak kitang daran nyo antay. Ay saan tulong mo mutin akanyak, tawan mo ti panangdan ko. Sige antay. Ayan nga rin tayo agdan nyo. Tukno makauli ak dita tuk-tuk ti balayaw. Dajay. Dajay sirok ti Star Apple, ingkaalaanan. Sige antay. Ulay daytan kaka. Matay, itin nagmulatan, dagiti maurnong mo abulbulaw. Waltay. Adong agpaiso ti bulbulong dito itok-tok ti balayaw. Wad nga raw,
Imbag laki din ata, adda ka amang dalos. Siguro din yung ipadalos, tapno sa namorno. Ban nga agpaisaw. Manangdan kayang tapno masigaw. Ay awan ati panangdan. Bay aklatan amay yanaw na danto napid sa ato daw. Daktangan ti sikat ko Nagubingan ka pa'y laang agsakit ti sika maon. Unyaro lang tay. Ay awan ano kasta. Masapol ang binurem. Babaan iti kanayon a panagsagad wano panagtrabaho. Ay alaang man di sagad amay sa barok. Tatulungan nak ang mangurnong kadagiti intin nagmaabulbulong. Anya? Naknaktangan na kante. Sa libre pa. Nakayumot na. Unay daytan ka. Ang lablabos kamot bakit? Sakpa yun ti mabain ka ni matay. Anya kumamot ti pagbainam? Pinagdalos mo sa awan mo't inted mo abayan na. Day talagsagad mo, naglaka. Di nakpay tinulungan anang umong kadagiti mapuuran a bulbulong intinag na. Ada sadsadot ni mati. Apay nga ram, asa na sikat tinangaramay no kunaman naglaka. Bakit? Imbes nga agreklamo wano kundi dilaw ka. Agyaman ka kidi ata nalibre ka iti panangdan. Unay daytan ka. Apay mo takas ti bagbagam? Naglaing nga ngagkid daw iti pabor. Kalpasan na, si kapay tandaganas na ngagreklamaw. Saan mo nga orayan ang maumat itaukin ka? Unay daytan ka. Itaklaan adlaw Nagadaw ti bunga tilang ka ni bakit paseng. Ay, apa yun Anatikit kita ditaw. Ay, dahi man lang kam na. Nagpintas. Nagsaya atan. Nagadaw ti bunga na. Kung sunadaan manan. Gumawat ka manan. Ay, saan mo't siguro adakes agparaman ka mo nana. Ta nagadumot ti bunga na. Ay, kaysa malungtot mo ay sana malungtot data. Malungtot awan timangan. Adaw timangan dita. Mabibita maibos no maipan di palingkay. Lako manan. Kasi ko ramaya. No, ilako kami na bunga ti mula may. Ti kayat ko asawon na agparaman kayo met. Uray basit laeng. Tadakes tagim imot. Gumura dagiti mula ket saan danton ngagbunga. At naglaing kamutan, Leona. Pudno ti kunak nana. Kapni bagakeng ka. Ti dakes, di dawat ti mula ti akin mula. Imbes ngagmula met. Ken saan agumura ti mula. Tao ti mauma ken gumura. Ay unay daytan. Nay. Ay, Lina, si kamot gayam dayta. Nagpuskul mo't ti bunga ti manggam. Tinalyaw naklaeng, di man la nagtagaray. Ay, Lina adeng, pumurusak man iti dayta naguy-uy dita atallo mangga. Ala akong dayta tallo dita, na isang kagawat. Kumita sa agkusilap. Di mo nga ron agsao, no kayat na ngay padawat uno saan. Nana, pimanawan, ay nagbastusan. Tatang, agpupudot man ni nana nga si Mangpat. Kasta naman. Tong kalagga po di tarwar kat sumangpat napudot ti ulo na. Sa bagay, napudot ngamin ti panawon tatang. Ay na, uray panagtutudaw, panaglalamin, kat napudot latta ti ulo ni nanang yaw, taday ta ti ugali na. Ha?
Tunggal da makita na, dawatin na. Kas lamatay no sana makadawat. Mananggundaway abakay. Adda ditan tatang. Dada, Talaga ang makapungtot ni nanang. apay manan bakay. Asino manan, ti sana nang pagustaw, itikid daw ma. Dagijay agraraman a bumaknang. Asina, Dayjay anak ni Bistrad. unay-naytan ka. Para talo lamang gaimot na pay. No dumawat ka nga men, kat subsubraam. Kit-kita ak magaya managa daw. Sika lang, ayat ti tao di ti lubaw. Adaw, ti mabalin na dumawat ka nakwada. No magsidawat ay, di jakin kukan, di naawanan. Ang imposible. No ngay, adamit mo lang bakit. Kit agsasaro na, ti umay dumawat. Aging ka makalbaw, wano maibusan iti bunga. Naragsak ka kaday. Makita yu tatang ti bunga ti aramid ni nanang. Oray ni kasinsin mati. Saanan ngo may dito'y balay. Kasanaw kat mananggundaway ti inayaw. Na talang kid daw iti pabor ti kukuan na. Kalpasan na isupay ti agreklamaw. Anya nga ita. Nadlaw ko mo't tatang. Talaga alikliklikan dan ni nanang. Talaga Kaslamo la da sakit na naliklikan da. nauray na ti orayin na. Lisyandan tamudan ti ugali na. Ay, kasjay tumot ni nanang. Awanan ti gayim na. Awan pa yun ti karuba na. No makita da sumungad, agisiradan. Kasarita tan intun sumangpat jay reklama daw raman nagkid daw. O naikot daytan. Nanang, apay di yu pa'y nadlaw. Wait, damagan mi lang bakit? Awan ka di pa'y tinadlaw mo, kadagiti karuba, kin gagayim tayaw. Ay, pasig da amin alastog kun paramag. Kaslada asino amin. Salmat, nagsingpot na. Sika, kaya ti problema. Pudnuti ko na ni tatang nanang. Uray da kami kin ni tatang kat nadlaw min. Isu nga imposible no saan yung nadlaw day ta. Tay, Ti ikay ti tao ken ka. Lifetime dayta naliklikan da ka. unay mo daytan kaka. Na kami pa yan na pamilyam ti mababain. Naglaing kan tumat ngagkidaw. Uray ko no saan ka reklamador. Nanang, kababain nga agpayso ti kasta. Isu kabayatan anasapa pay ti amin. Dungeg ka, iti pamagbagami kin ni tatang. Wain bakit? Saan mi kaya ta maawan ti respeto ken talag ti tao ken ka? Isu nga sardeng mo tinagdako sa kababalin mo. Patsya ka maawatan na kami nanang. Kasla panangriing ken ka daytoy. Ta medyo nailibay ka kadagiti na imbag asursuro. Bakit? Agbalbaliw ka tapno magunod mo pa iti talag ti tao ken ka. Tapno no kasapulam to dati kanito ti emergency. Addadan taw amang saranay ken ka. Maawatan da ka nanang. Kan amumi, amakam amiris kayo muten. Babaunti saan nyo apa nagtagtagarin. Punaw ti kunat ti anak tabakay. Amaw, napatig ka kada kami. Isuabagbaganda ka. Saan mi kayat nga adda kuno ado ti gumurakin ka. Isu nga itapay laeng agbalbaliw ka. Unay daytan bakay. Anyat makunam ngay nanang. Ay isu no isut kunayaw. Maawatan na kami kaday bakay. Wan, maawatan kayo ma. Di nakamgurguraan nanang tapagimbagam daytoy, kan pagimbagan tayo amin. Wan, anak ko.
Dispensarin da kun no nagbalina ka managlablabas. Amin na tao kat agbidot kan makaamires. Iso nga agyaman kamay, no nakaamires kan bakay. Unay daytan. Mabalintiyag daw no emergency. Ken mabalintiyag reklamo no nalabusan ti madingar aramiden ti tao ken ka. San lakit dia sika tiyag balin na reklamador ama nagkidaw. Ditan kagayem tinagdibusan ti pakasaritaan tayo ditoy. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.